tunchuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thak tur chu bok tumor ta na tongchai ti chile rama Maria CHANCHIN ani Maria chu Christian chung ko pa ngai tak achanga seilian ani a kaushan hun poimo zonga po antel chin chuti rual chuan doctor te na naw kungami Angelai thinabok an mu chwa ma ka chuan an tongchai ngai lo ma se Maria chu lalpa kanaw nun na hi chan him ro ti na tongchai ta a Maria chu kumsom ni pakhat mi ni in unaw me se pathum jinga upaber ani a Angelai chu no pangber ani thung Angelai in tumor anei ti anzirtir tu nuin asia chuan alo tongchai sakve boka kaushan hawin khom na te tongchai pui torin alo tho hial bok ani hi 7-day Adventist pastor nu pui ani sutianga kaushan hawin an tongchai pui ani ti Maria in asia chuan athin lunga khoi le maya an shat ngai po ni lem lo me che no pangta na an lo tongchai mai chumak ati a ashe thiam lo hial ani Angelai zai ni chu atnai zela Maria po achong China sa tola anaw chu adam le ani phot chuan Adventist biakina inkhom atum ani surgery po twang takin an zawa an zaya changa thakhat aliam nu chuan dam chapa ngai takin dam do in chu an chwa san theita a in lama an hon nu chuan Angelai zirtir tu nu le apasal pastor ni bok te chuan an ron tlongun le an vilchot ani ber an din mun chu an ron nge event tak seta an local de ureng mai ani Maria chuan thon thuan nu pa fel top khok an soi ang chi khani beri na sia a ani nu pa ang hi ala mungai lova an nu na chuan iswa mangai na churon eng chwakin amu ani kumni a han veile meu chuan Maria ile a chung te chuan an thinlung iswa ne na hlanin baptisma an changta a anaw Angelai po chuan a changve bok an chung kwa chu iswan he khovela a umlaya ati chin dan mang che in an thinlung ne sak anni LNG wide chuan iswati dan mang chau po hian midang te thinlung ne thei ani chuan midang te komin an chatna tur adu ani ti alantira khongai na lantirin an mamo apushuk saka an rin na a hlo chuak chin ti chuan min zui ro ti in asom ta chin ani ti in alo soya thlatam tak chung chu pastor le anupui chuan iswati dan chu an chhun zom zela midang te ta na hun mangin an tan thil cha an ti saka an lungai mang an chom pui chin chutia chuan iswa an sha chian ma chu an thei chen an chan pui mai chin ani tuna hian Maria hi kumsom thum panga mi ni in Chile Rama 7-day Adventist University a counselor le zirtir tu na athok meka akalna apya nga pathianin achong China a chandan maktak le pastor te nu pa kal tanga pathian mangai na andon dan chu asoi zela tin Ecuador Rama Adventist Volunteer Service kal tangin missionary na kum khadon athok boka a testimony soin midang te nun a khoi dan po amubok iswanen kan in tona changkhan engkim hi thontu maktak nivek to mai ani ti in Maria chuan asoi ani tun quarter 13 sabat tholom chen khathi chilan Chile Rama Maria thona Chile Adventist University ti changtlun nan akaldona project pakhat na chu campus chunga zirlai somnga theina siam ani ang tuna hian he university a hian zirlai sang thumvel omin atamzo ki Adventist anni lo baka campus pona an ani he dormitory ti zau tur hi mi zong tan hon ani anga abik takin Adventist mi le samun la tak achanga local te tan ani le zwalang project pani na chu kumtin missionary somthum khovel mun shanga tir chwa chin tur te training center thar saknan man ani bokang he training center thara hian zirlai te tan classroom panga ba ka mi zani somnga chut the na tur auditorium a omdon bok phaltaka tholom in thodona wangin lom thu kan soye Carlia Maria in Adventist Volunteer Service kal tanga athil ton chanchin kan ngai thale donia khati zong khatun chuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thak thei chu ani